En primeiro lugar, me veo al espejo. Faltan mis pechos. Mi voz es grave. Mi espalda muy grande. Mis manos han mutado. Y mi cabello ya no es largo. Mi aroma es extraño. No puedo ocultarlo. Ya no está mi maquillaje ni mis prendas. Todas se han ido, ahora solo tengo grandes camisetas. Mi altura es excesiva. Y mis brazos como los de un deportista. Mis uñas se han encogido. Ni siquiera tienen sus brillos tan coloridos. Mi cráneo cambió de dirección. Muy marcado en todo su esplendor. Intento recordar quién era. Pero me pierdo tratando de hallar una respuesta. No hay más dolor, no hay más amor. Solo existo, sin saber qué es de mi interior. Скъпи шефове, знаете, че много ни липсвате и тази седмица не се видя като един цял месец. Когато не знаем нещо, няма кого да питаме и само ви пишем мейли. И макар да ги четете от толкова километри разстояние, много благодарим, че сте с нас винаги. Но тук, когато сте, винаги се получават по-добре нещата. И какво излиза? Не ви пускаме повече в отпуска. Връщайте се! Мы ждем вас в City Dance Studio по адресу Таллин, Варени 13. Приходите к нам.